Play Media predstavlja sertifikovane kurseve, osnove audio produkcije, produkcija elektronske muzike, pop rock produkcija, Cubase, Ableton Live, SoundForge, video produkcija, video montaža, odnosi sa javnošću, medijska pismenost, od 50 do čak 70% popusta. Sve informacije na telefon 063 580 767. U ovom videu pokazat ćemo kako da koristite i kako da napravite sendove i return trake u drum racku. Drum rack ima svoj interni mikser. Ovdje ćemo otvoriti ovo fold dugme kako bi se vidjeli svi kanali po padovima. Također ćemo upaliti ovdje chain list i ovo dugme da bi nam se vidio instrument koji se nalazi u okviru pada. U okviru chain lista će vam se pojaviti prostor gdje će biti return trake. To palite ovdje na ovo dugme R. Sada imate ovdje drop audio effects here. Možete na taj način napraviti return traku time što ćete jednostavno prevući određeni plugin u taj prostor. Nešto što bi bilo tipično za return traku je reverb ili delay. Možete jednostavno iz pluginova privući reverb i evo ga u ovom momentu se ovdje napravila return traka u okviru koje se nalazi reverb i automatski u ovom delu ovdje su se pojavili sendovi odakle ćete signal poslati u tu traku jednostavnim pojačavanjem. Sad ćemo to i čuti. Ovdje može da vidite kako signal ulazi u return traku. Uvijek ćete pluginove koje budete stavljali, ako imaju opciju, držati na 100% ved, a količinu signala koju želite da dodate u mix ćete određivati pomoću senda, manje reverba, više reverba. U okviru drum racka možete napraviti maksimalno 6 return traka na način koji smo pokazali. Još jednu stvar sam želeo u ovom videu da vam objasnim, na koji način da pošaljete signal u return traku u okviru glavnog miksera. Sklonit ćemo ovu traku koju smo malo pre napravili. Potrebno je da pritisnete u ovom prostoru desni klik i kliknete Create Return Chain. Sad imate return track u kojoj nemate efekta, sad ćemo to čuti, odnosno vidjeti. Poslaćemo signal 100% ili u istoj glasnoći. Sad se i ovdje pojavljuje. Otvorimo ovaj in out opciju kako bi nam se ovdje pojavila i sada možemo da vidimo da nam ovdje stoji da return chain signal šalje u rec output. To bi bila ova traka u ovom delu, kao master traka od drum racka. Pošto mi želimo da pošaljemo signal u return traku glavnog miksera, ići ćemo ovdje na padajući prozor i sada možemo da biramo da li ćemo poslati u A traku ili B traku, recimo nek bude A traka gdje nam se nalazi reverb. I evo sada kao što možete i da čujete reverb, tako i da vidite ovdje na traci signal koji ulazi. Također pomoću ovog senda na svakom padu vi možete da odredite količinu signala koju želite pošaljete u traku.